Sekarang kita masukin kecap manis, kecap asin, saus tiram ya. I never felt tomorrow closing in this fast. Oh, I guess time's in a rush. Leaves are falling down, but at least they go back while I'm on a one-way track. Now I know what it means to grow old. Yeah, now I know the time I got, it is just enough to get by. Yeah, it is just enough to get by. Di sini gue udah siapin semuanya. Gue masaknya sih sederhana sih, simple tapi endul say. Buat kalian juga bisa cobain di rumah. Gue masak sih simple mungkin, kenapa? Karena di bulan puasa tuh kadang kita suka pengen dan ada ide-ide baru. Gak perlu kita harus di luar, tapi kita masak di rumah. Dan gue akan buatin buat kalian yang spesial dan gampang banget. Di sini gue udah siapin semua menunya. Di sini gue ada siapin telur, terus ada siapin bakso, caisim, dan di sini gue juga ada siapin pangsitnya beserta bumbu-bumbunya semua udah gue siapin. Ada juga togenya ya, nanti kita campurin biar makin mantep di sini. Dan yang paling gue suka di sini apa say? Masaknya itu gue nggak pernah jauh dari CK Jaya Craft. Gue sebenarnya ini melampiaskan keinginan keinginan tim gue dari kemarin. Dia, "Cai dong bikin pangsit, Cai dong bikin pangsit." Oke, gue kabulkan permintaan kalian semua. Gue masak pangsit buat spesial buat tim gue yang tercinta. Jangan sedih ya, say. Kita langsung hidupin kompornya. Di sini gue udah siapin ada bawang merah, bawang putih, tepung tapioka, ada kemiri, ada daun bawang. Semua udah gue iris-iris, tinggal kita masakin. Kenapa gue iris-iris? Biar nanti tim gue itu kalau pada saat gue masak dia nggak kelamaan nunggu saya. Oke, kalau gitu langsung capcus kita masak say. I never felt tomorrow closing in this fast. Oh, I guess time's in a rush. Leaves are falling down, but at least they grow back while I'm on a one-way track. Now I know what it means to grow old. Yeah, now I know. Aduh, ya ampun, parah. Ya saya tadi ada sedikit kegagalan ya saya. Dan akhirnya selesai dong, puji Tuhan ya. Ini selesai, kita bikin pangsitnya. Dan gue tadi pastinya gue rendam sama tim gue sampai kita lupa memasukkan baksonya ya say. Saking kita kerjasamanya. Oke, kalau gitu kita panasin kualinya. Terus nanti kita akan cemplungin yang lain. Yus, ikutin gue. Kita masukin bawang merah, bawang putih. Dan kita akan masukin kemirinya ya. Sometimes I understand I'm making all the wrong commands in life. It never pays in the end, but still I am here, moving on like before. I'm yearning to reach the shore. Oke, kita masukin dulu baksonya. Kita campur. Terserah kalian ya, mau pakai bakso, ayam, pakai daging, sesuka kalian ya. Oke, campur dulu sampai benar-benar harum baunya. Oh, endo juga ya sayang baunya. Ini sih enak ya.
Harum gak sih? Harum ya say. Harum ya say. Ngeberes-beres ya. Gue lelah loh masa buat kalian loh. Ya. Oke. Sekarang kita masukin kecap manis, kecap asin, saus tiram ya. The dam is breaking in. It was bound to happen, 'cause your heart is caving in. So why you bother? This is nothing you can run from. You make it, 'cause I can't change it anyway. For soon it's all over, and you feel nothing again. Before you know it, it's all over. So enjoy your heartbreak, enjoy your heartbreak, my friend. Promises we're making, the rules we keep breaking, and the moment we're off it, we try so hard to stop it. I hope we make it, 'cause we can't change it anyway. For soon it's all over, and you feel nothing again. Before you know it, it's all over. So enjoy your heartbreak, enjoy your heartbreak, my friend. Selesai gue masak, dan ini hidangan teristimewa dari gue ya say. Dan langsung kita makan say. Cobain dulu. Teksturnya mantep. Wow. Pasitnya. Sisi tunggu dulu. Wow, parah ya say. Makan say. Ini parah banget. Wow. Gila. Ini sih wajib kalian cobain. Masak bareng keluarga, ini endul banget. Menu untuk buka puasa juga enak say, parah. Rasanya itu gurihnya dapet, manisnya juga pas, asinnya juga pas. Nggak bisa komen gue. Kalian juga yang nggak mau suka bakso,
Kalian bisa campurin dengan daging ayam juga. Duh, ini banget parah. You're the only one for me. My heart is twisted. Keep on paper chasing. Acting pretty small when we are growing out of love. Growing out of love. Guys, kalau gue pengen lanjutin makan bareng tim gue yang sudah nunggu dari tadi. Kayaknya udah pada tergiur banget. Oke, kalau gitu bye bye, bye.